Pozdrav svima, dobrodošli na Sportivo Srbija kanal. Moram priznati da sam veoma iznenađen pregledima koje su moja posljednja 2 videa od sinoć postigla. Nisam očekivao toliko i vidim povela se jedna lepa rasprava, diskusija u vezi utakmice između Makabija i Zvezde. Imamo tu jednog navijača Makabija koji prognozira sigurnu pobjedu Makabija, da su mnogo dobra ekipa i tako to, što u suštini ima pravo, kao i svako. S druge strane, verujem da mnogo naših zvezdaša također veruje u sigurnu pobjedu Zvezde u ovom dvomeču. I sad da bih kao navijač Zvezde potkrepio svoje tvrdnje, odigrat ću 2 tiketa i jedan ću odigrati na golove, a drugi ću igrati tačan rezultat. Moja kladionica je Bet365 i tu se uvijek kladim. Da nije bilo ove glupe Barcelone pre par dana, ovo stanje na računu bi bilo dosta bolje. Međutim, eto, nešto kao očekuju, žele, ali prvo kolo i odmah kiks. Dobro, ajde, nebitno to. Da se vratimo našoj utakmici i idemo, kvalifikacije za Ligu šampiona. Prve 3 utakmice ću potpuno preskočiti. Nisam baš nešto puno zainteresovan, neka pobjedi ko je bolji i tako to. Da vidimo Makabi Zvezda. Kao što rekoh, jedan tiket će biti tačan rezultat i ja ću da se kladim Makabi 2, Zvezda 3. Znači, tu je kvota 34 i na ovaj tiket uplatit ćemo 22,37. Znači, ukoliko ovaj rezultat dođe, isplata $760. Evo da vidimo koliko sam siguran u Zvezdu. Da li će primiti 2 gola ili postići 3 ili izgubiti, remizirati, kako god. Nebitno, probat ćemo sreću na ovom tiketu. I to je to. Ovaj tiket je gotov. I još jedan tiket, kao što smo rekli, igrat ćemo na golove. Crvena Zvezda postiže 2 gola ili više. Kvota 2,75. Na ovo ćemo platiti 40. To su moje opklade za ovo kolo. Znači imamo 2 opklade trenutno aktivne. Crvena Zvezda postiže 2 gola ili više. Tu čekamo 110, ako Bog da. I drugi tiket, tačan rezultat. Zvezda dobija 3-2. Veoma nepredvidivo, hrabro, ali vidjet ćemo. Pišite slobodno u komentarima šta mislite, šta očekujete, eventualno ko može biti strelac i slično. I to je to. Hvala vam još jednom na pregledima, na pretplatama na kanal i nadam se u budućnosti da ovim tempom kanal može nastaviti da raste. Imam jednog poznanika koji radi podcast u vezi engleske Premier lige. Doduše to je na engleskom. Sad ko razume, jednog dana u nekom linku od videa postavit ću link i vezu do njegovog podcasta. Mada vjerujem da će i on uskoro preći na YouTube kanal i možda čak da ćemo imati neke najave utakmice ili analize zajedno, tipa da neke interesantne utakmice, kao što je prošlo kolo bilo moja Aston Villa, i znači ja ću da branim i da vidim i pokušam da objasnim koje su to prednosti jednog tima u odnosu na njegovo stanovište i tog drugog tima. Tako da možda može biti zanimljivo za nekoga da pogleda, da sluša, međutim to će biti na engleskom jeziku, isto kao i najava ove utakmice, kao što je bila jedan video na srpskom, jedan video na engleskom.
Još jednom hvala svima, nekoliko lajkova iz Crne Gore, komentara. Evo, pojačali smo malo energiju danas. Hvala na kritikama. Evo, taman sam došao s posla i to bi bilo to za danas. I vidimo se skoro.